उद्घाटन हो समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका परम पूज्य गुरु आदर्श हिमा लामाज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पर्यटन मन्त्री सुदन किरातज्यू, माननीय धनबहादुर बोराज्यू, मास्मा हासिम, सम्पूर्ण परम पूज्य गुरुज्यूहरू र उपस्थित डोल्पाको दाजुभाइ दिदीबहिनी, पालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिज्यूहरू, देश विदेशबाट पाउनु भएको पाहुनाहरू, सबैले सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार दिँदै चढाउन चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय मानिसज्यू लगायतका गुरुज्यूहरू यहाँबाट विदा भइसकेको छ। यद्यपि थुप्रै आउँदा गुरुहरू गुरुज्यूहरू विभिन्न देश विदेशबाट आउनु भएका दिदीबहिनीहरू, सिङ्गो दोलमा समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। दोलमा समाजका सिङ्गो आदर्शी पदाधिकारीहरू, आयोजक सबैले म शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो गुम्बा निर्माण सम्पन्न र 25 वर्षदेखि दोलमा समाज सेवालाई यहाँसम्म लिएर आउने यो सामान्य कुरा होइन। दुःख, मेहनत, अवरोध, उकालो, ओह्रालो त्यसको बावजुद पनि आज यत्रो ठुलो निर्माण गरेर उद्घाटन गर्ने आवश्यक र 25 वर्ष लामो समयसम्म हिमाली जिल्ला डोल्पाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक दफा भएर यहाँसम्म लिएर आउने, सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने यदि सजिलो हुँदैन, अवरोधहरू हुन्छ, अब्स्टिकलहरू हुन्छ। त्यसको बावजुद पनि हिमाल लगायतका तपाईँको सिङ्गो डोल्पाको समाज, जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका जसले सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको राजनैतिक यति ठुलो समाज निर्माण गर्ने, गुम्बा निर्माण गर्ने सजिलो कुरा हुँदैन। हामी सबैले थाहा छ, भन्नु सजिलो छ, गर्नु यति सजिलो छैन। आर्थिकको अभाव, विभिन्न आलोचनाहरूको बिचमा जुन हिसाबले यहाँसम्म लिएर आएको छ, यो सामान्य कुरा होइन। म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। भावी दिनमा पनि हामीले डोल्पा समाज जस्तै हिमालको तालेदेखि दार्चुलासम्म विभिन्न सशस्त्र जिल्लामा रहेको छाडेर रहेको हामी आवासको नीतिहरू यस्तै गरेर समाजहरू यहाँ राजनीतिको कर्ममा निर्माण हुन सकोस् र यसले हाम्रो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई योगदान पुर्याउन सकोस् र हाम्रो मूल, हाम्रो धर्म, हाम्रो जाति, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पत्ति हो। यदि हाम्रो पहिचान रहेन, हाम्रो धर्म रहेन, हाम्रो जाति रहेन, हाम्रो भाषा रहेन भने हाम्रो पहिचान रहँदैन र हाम्रो पहिचान रहेन भने विभिन्न जिल्लामा छाडेर बसेको अल्पसङ्ख्यक स्मरण जनजातिहरूको अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यसै कारणले समाजमा आबद्ध, डोल्पा समाजमा आबद्ध आदर्शज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, सहयोग सबैमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सामान्य कुरा होइन। हामी राज्यबाट विभिन्न समय कालखण्डमा
माथि भएको षड्यन्त्र, हामी माथि भएको विभिन्न भेदभावहरू, डिस्क्रिमिनेसन कुराहरू, हामीले आवासन नदिने कुराहरू यो सामान्य कुरा होइन। 100 र 200 वर्ष 1000 वर्षको कुरा होइन। हजारौँ वर्षसम्म राज्यको तारातमा हामी आउन नदिने, हाम्रो पहिचानले स्थापित गर्नु नदिने, तपाईँ हामी बिचमा विभिन्न खालको षड्यन्त्रमूलक कार्यहरू हुने कुराहरू अहिले मात्र होइन, सयौँ हजारौँ वर्षदेखि यो मुलुकमा यो राज्य सञ्चालनबाट हुँदै आएको कुरा हो। त्यसको बातचित, त्यसको बिचमा पनि हामी उभिएर दुःख र मेहनतको साथ खाइ नखाइ हाम्रो जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई जीवित राख्ने, विशेष गरेर हाम्रो दर्शनलाई जीवित राख्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई जीवित राख्ने कुरा सजिलो कुरा पक्कै होइन। त्यसै कारणले हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिक्कु बुद्धिस्टहरू हामी एक हौँ, हामी एकजुट भएर हामी उभिएको छौँ। विभिन्न कालखण्डमा राज्यताबाट जतिसुकै हामी माथि प्रहार गरे तापनि, जतिसुकै हामी माथि षड्यन्त्रमूलक कार्यहरू भए तापनि हामीले त्यसलाई चिन्दै उकालो ओह्रालोहरू पहाड गर्दै हामीले जेनेरेसन टु जेनेरेसन, बुवादेखि छोराछोरादेखि नाति नातिदेखि पनाति हजारौँ वर्षसम्म हामी आफ्ना पहिचानले हामीले जोड्नु सफल भएको छौँ। हामी पहिचानलाई हामीले स्थापित गर्दै हामी सफल भएको छौँ। यो सामान्य कुरा होइन। त्यसै कारणले म जहिले पनि म पनि चाहन्छु राज्य सञ्चालन गर्दै जुनसुकै समुदाय, जुनसुकै व्यक्ति, जुनसुकै पार्टीलाई पनि म पनि चाहन्छु हामी हिमालमा यो चितुवा जस्तो गरेर यो देशको रक्षा गर्ने, यो देशको संरक्षण गर्ने, हाम्रो देशको सिमानामा बसेर हामी चिसो पानी खाएर हामीसँग भएको नभएको सम्पत्तिलाई हामी प्रयोग गरेर यो देशको रक्षा गरेर हामी वासीको माथि विभिन्न खालको ट्याग गर्ने, विभिन्न खालको आरोप गर्ने, कहिले क्रिटिबेटसँग जोड्ने, कहिले सिआइएसँग जोड्ने, कहिले देशद्रोहसँग जोड्ने, कहिले पहिचानमाथि भनेर चाहिँ हाम्रो माथि जुन आरोप लगाउँछ, यहाँहरूको कालो चस्मा फेर्न पर्ने समय आएको छ। हामीले धेरै कुरा केही गरेको छैन। हामी यो मुलुकको नागरिक, हामी यो मुलुकको भूमिपुत्र, हामी यो मुलुक हामीले निर्माण गरेका हौँ। तराईको भुवा थारूहरू निर्माण गरेको हो भने पहाडी भुवा राई, गुरुङ, लिम्बू, मगर, तामाङ र हिमालय गोकुलहरू हजारौँ वर्षदेखि हामीले निर्माण गरेको। हामी भूमिपुत्र, यो देशको हामी हिमालमा बसेर रक्षा गर्ने व्यक्ति हौँ। समुदाय हामीले हाम्रो जाति भाषा धर्म संस्कृति मात्रै हामीले जोगाएको छैन, यो मुलुकको रक्षा गरेको छ। यो मुलुकको पहिचानै हामीले स्थापित गरेको छ। संसारभर हाम्रो देश र जनता र यो देशको सांस्कृतिक पहिचानलाई हामीले स्थापित गरेको छौँ। यसबाट विभिन्न राज्यकालको षड्यन्त्रमूलक कामहरू बन्द होस्, हाम्रो पहिचानहरू सहयोग गरोस्, हामीले गरेको दुःख र मेहनतहरू राज्यबाट मूल्याङ्कन गर्नु सकोस्, यसको सम्मान गर्न सकोस् भनेर पनि चाहिएको कुरा अवस्थामा उठाइरहेको छ। आज यहाँ विभिन्न जिल्लाको प्रतिनिधिहरू, विभिन्न राज्यकामा बस्ने हाम्रो माननीयज्यूहरू र विभिन्न जिल्लामा चाहिँ हाम्रो हिमाली प्रतिनिधिज्यूहरू हामी यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, हाम्रो समुदाय, हाम्रो बाली छोराछोरीहरू हामीले शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्न सकेनौँ, हामीले सङ्घर्ष गर्न सकेन भने जहिले पनि हामी दोस्रो नागरिक रूपमा, जहिले पनि हामी पहिचान र हाम्रो अधिकारहरूलाई वञ्चित गरेर अवस्थामा र त्यो खालको चाहिँ बाध्यता हामी माथि जहिले पनि भइरहेको छ। त्यसै कारणले हामीले ढोका निर्माण गर्यो, राम्रो कुरा हामीले हाम्रो जोगायो, त्यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो संस्कृतिहरूलाई हामीले स्थापित गर्यो, त्यो राम्रो कुरा हो। साथै अहिलेको आधुनिक शिक्षा, अहिलेको राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यको विधिहरू हामीले सिक्नु सकेनौँ, हामीले पढाइको छोराछोरीहरूले पढाउनु सकेनौँ, जुनसुकै हाम्रो राज्यको चिन्तामा हामी दिनु सकेन भने फेरि पनि हाम्रो सङ्घर्ष, हामीमाथि विभिन्न खालको षड्यन्त्र, हामीमाथि भेदभाव कहिले पनि यहाँ रोक्ने जस्तो मैले देखिरहेको छैन। त्यस कारणले हिमालदेखि तराईसम्म हामी बुद्धिस्टहरू एक हौँ, हामी अल्पसङ्ख्यकहरू एक हौँ। हामीमाथि भएको भेदभावहरू हामीले इतिहासमा राखेको छौँ। एक दिन त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ, एक दिन त्यसको मूल्याङ्कन हुनसक्छ। कारण किनभने हामीले कुनै नचाहिने चिजहरू हामीले आवश्यकता उठाएको छैन। हामीले हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज
निर्माण गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो देशमा जुन हिसाबले हामी भूमिपुत्रको रूपमा हामी उपस्थित छ त्यही हिसाबले हामीले समान पाउनुपर्छ, अधिकारहरू पाउनुपर्छ र जुन हिसाबले संविधानमा हामीले चाहिँ उल्लेख गरेको छ, जुन हिसाबले संविधानमा स्थापित गरेको छ त्यो आक्षेपमा मात्र होइन व्यवहारिक हिसाबले लागू गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले मात्र हामीले आवाजहरू उठाइरहेको। त्यसै कारणले गुरुज्यूहरू, लामाज्यूहरू, विभिन्न संस्थाको प्रतिनिधिज्यूहरू, बुवाआमाहरू हामीले गाना मात्रै लगाएर नाचहरू मात्रै गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै गरेर ढुङ्गामा पानी पर्न मात्रै परेर बस्ने अवस्था होइन। 21औं शताब्दीमा हामीले भाषा बुझ्नुपर्छ, हामीले राज्यको नीतिहरू हामीले हामी जानेछौँ के अर्थमा हामी जानेछौँ भने हामीसँग यति राम्रो जाति, यति राम्रो भाषा, यति राम्रो संस्कृति विश्वमा कहीँ नभएको चिजहरू हामीसँग छ, तर पनि पहिचान हुन सकेन, तर पनि त्यो स्थापना हुन सकेन, तर पनि त्यो राज्यबाट हामी माथि गर्ने जुन एउटा समानहरू हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले तपाईँ हामीले समस्या गरेनौँ, तपाईँ हामीले यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि हामी माथि हुने यो कुराहरू सदा बनाइरहन्छ। त्यसै कारणले आज म तपाईँको समाज सेवा केन्द्र हिमाल लगाएको सम्पूर्ण यहाँको पदाधिकारीहरू फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू मात्र होइन, तपाईँहरूले उदाहरणको रूपमा निर्माण गर्नुभयो, उदाहरणको रूपमा यति राम्रो संस्कृतिहरू जन्माउनु भयो, तपाईँहरूबाट सबै आवाजमा जानु सिक्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूबाट यो उदाहरण कुराहरू हामी सबै विभिन्न आवासका जनजातिहरूले देखाउन सक्नुपर्छ। किनभने तपाईँ हामी एउटै तामे जोदेखि दाजुगासमा हामी एउटै भाषा, एउटै जात, एउटै धर्म, एउटै वेशभूषा, एउटै भेदभावमा परेको हामी समुदाय भएको कारणले हामी एक हौँ। हामी एक भएर उभिनुपर्छ, हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, हामीले नचाहिने कुराहरू हामीले भनेको छैन, नचाहिने कुराहरू हामीले आन्दोलनहरू हामीले गरेको छैन, तर हामीले चाहिने कुरा, हामीले हुनुपर्ने कुराहरू हामी कहिले पनि पछाडि बसेर हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अझै पनि यो संसारमा हामी यो मुलुकमा यो हाम्रो देशमा साथै हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्म, हाम्रो सांस्कृतिक राज्य यसको समान मात्र यसको विकास गर्नुपर्छ। त्यस अर्थ हामीले जुनसुकै सरकार, जुनसुकै निकायको, जुनसुकै राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूसँग हामी उठबस गरेर हाम्रो आवाजहरू त्यहाँ पुर्याउनको निम्ति हामीले छोराछोरीहरूले बनाउनुपर्छ। हामीले समाजमा आवाज चाहिँ कहिले जस्तो कहिले वेशभूषा त्यो झुकाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो संस्कृति हो, तर त्यसको मात्रै हामीले रमाएर त्यसमा मात्रै हाम्रो जीवन बिताएर अब बस्ने अवस्था होइन। त्यस कारणले यहाँ जति यहाँ आउनुभएका गुरुजीहरू महान हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै कुरा जानेको खेम्बु त्यस्तै उत्पादन हुँदैन, अवकाशी गुरुहरू यो संस्थामा त्यस्तै आउँदैन, महासङ्घहरू यस्तो स्थापित हुनु सक्दैन, तर राज्यबाट त्यसको सम्मान हुँदैन, राज्यबाट त्यसको पहिचान हुँदैन, राज्यबाट त्यो माथि भेदभाव हुन्छ, राज्यबाट डिस्क्रिमिनेसन षड्यन्त्रहरू भएको छ। त्यो कुराहरूलाई हामी चिन्ता मात्रै मैले यहाँ बोलेको हो। त्यस कारणले यहाँ केही शुभकामना दिन चाहन्छु, सबैको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको जिल्लामा मानिस सबैजना अब 20 एक्स्ट्रा लिन्छु तारै अनि दोले विमान सोफा ai malu sesuatu sih kendul lama sore kendul mana sore siapa tuh ini main sendiri musik ini bidang apa sih kendul lama sama dia jadi sudah saya itu tolong yang itu sudah gambar saksi itu isu sama dengan malu sudah saya dulu sih kerasa kemalu jual tolong memang bisa cuci 당장 도사 치팅도 통해 아니 이제 당시에 지소에 시도했을 어느 장애인이 하고 싶다 이 가방에 주시 쓰시고 다시 들으시고 이렇게 계단 피나시 도사 치팅 아니 당신들도 아니
직초가 무슨 강신권이 아니면 자네비야, 양서 중비야, 라서 중비야, 미남 반대 중비야, 제도 속주인 비난비난 시차를 비난 시기 통이 제나메게 도서 지리도 도리나에 대화를 대구시는데 되네 잘 말하시는 이말에 사마치 말해 시작에 빠질 수 있는 시는 육기 다수라고도 아니 세가 따라서 그걸 추가하는데 계속 그 대시들이 단단하게 마음 치워줘 최애 공부 성질이 최지 성질 전문들이 제수다 하지어도 되잖아요 자각 난소리 자각이 일만은 이내 난소 브라스 자각만시 난소 자각이 일만만시 일만만시 서로한테 나눠내 두고요 되게 앙차가 되게 멍이 나와서 최고죠 평생을 했어요. 이런 자랑만 보기에는 이런 똥강만 보기에는 말하면서 이마가 계속하지 남충, 동충, 덧방해봐. 아니 같은 이나야 말할 수 있는 중심자, 업종 해봤어, 유전 해봤어, 게임 해봤어, 지금 지속이 나가 다양지 중간들이야. 지속이 나가 다양지 농주에게 똑같은 주의가. 이게 최초기 나라스 최다의 힘으로 세트당 시간을 쌓는다 해야 돼. 얘를 짜지 얘는 최다의 힘으로 짜지 거면 미리 짜지 거면 세미나만 하시 범발하다 지소된 나라가 제시하고도 못하 괜찮다고 싶다. 아니 지소된 나라가 피나시지 나가고도 싶다. 해봐야나 같이 써나가 되거든요. 이만 영수소라고 얘기하는 시대에 있어서는 딱 이기는 걸 지소 남아있는 가서 최고 C 총 최상의 거로 얘기합니다. 내는 C를 통해 되고요, 최를 통해 되고요, 총을 통해 되고요. 마음 좋아라서 나만 좋아서 무슨 C를 세대 타야라고 해서 너무 당시 얘는 미래 모르는 C를 타고 나중에 미만 자. 건강한 사람 하나에 쓰는 장비가 많다 없이 건강한 사람들은 쓰는 시간을 주니까 나를 따르고 나를 따르는 것이 쓰는 가서 참 맞는 것이 야 진짜 충분히 야야 깜빡해 마음 야야 내렸다 마음 내렸다 진짜가 단순히 맞은 거 쓰는 호흡 쓰는 참 맛있다. 근데 너무 지금 영웅이네 되는 시아바이네 되는 말할 수 영웅 이말을 영수소가 돼가 쓰는 마타라고 쓰는 약간적 잡기가 미사만 레레 나가 쓰는 잡기 소바 레레 나가 쓰는 잡기 공바 레레 나가 쓰는 잡기 얘나 쓰는 잡소를 해두고요 동감 맨사도 해두고요 이 레레니 쓰는 잡기 야 신바이가 이슈고 우리 당시 너가 대체 많이 지소 나와있네, 가감 나와있네, 이 말을 나와있네. 나는 이렇게 쓰는 탑이야, 쓰는 최적으로 하는 겁니다. 쓰는 게 괜찮은 식으로 하는 겁니다. 자가 그거는 슈퍼도 쓰는 게 되겠습니다. 슈퍼 남의 군다고 쓰는 게 되겠습니다. 이게 쓰는 탑에서 내 탑이시다. 쓰는 쓰야지. 쓰는 양체제. 그런 것같이 미래의 지소가 나쁜 당신 만들어서 오늘 장애인 주체입니다. 이게 약합다, 미만, 껍다, 이준다, 소속 이번에 장애인 밀린다. 애는 농대에 기다려 생각하고 따라다니는 야오는 정리했다고 그래 나보니 무슨 그래 주시는 걸로 쓰는 게 일보다는 중요해. 내일 때마다 미만가 펜도야 내기야. 최장 여원은 쓰는 사람이야. 내 미만가 펜도야 내기야. 쓰는 것도 고우야. 얘는 쓰는 값이 제시가 내기. 제시가 말하자면 조심이다. 지속 더 쓰다. 아니 미만가 내기가 있어. 오늘 기자, 니시제에서 말할 수 있다, 말할 수 있다. 나도 다가 그만 덕담을 가서도 맹독을 쉽게 덕담을 맹독으로 미래의 덕담을 맹독으로 최대한 기준을 덕담을 맹독을 대에 맞춰같이 지속하는 미래의 지속을 세주시가 있나 미래는 마마가 라쇼가 아니 누가 하다 아니 케이스에서 야사가 무슨 사람 안 좋아
마 더러다 어디 나라서는 또 제가 다른 픽스에도 오면 많이 주의가 있으나 최가 대상가 미리세 따로 있는 거기에 대리 내가 말할 수 있는 미리 라체나 미리 문제 주도야 내 소화야 말할 수 있는 미리 세시다 요모세야 이상세야 샤바스 sim, mas é isso aí. Mas se der o tchau, tem que ter mas é eu, tem que gente, né? Tem que né? Chiso na verdade, chiso mas para só eu, então na que eu tô vendo, na mas que eu sabe que mas não tem do mundo, mas não. Que de mal do mundo. Onde também a gente tem bastante. 원래 경우는 또 공항에서 결합 미스치가 진사와 인상이 쉬게 인상이 아니 원래 강의 사원 중에 그가 보면서 사원에서 담지 소수 사이도 문제지 그런 문제지 예차고 문제 같이 마음을 이렇게 할 수 있는 거야 마음을 자각 미만 문제 내가 지고 내가 개인가 그렇죠 내가 지속 내가 지금 마시 하면 제가 남아서 처단 다 우리 지금 대신 잡시다 내 말을 보시고 세자를 보시면 내 말을 보시게 되는 회사에 세자를 보시고 상담하는 지금 대신 잡시고 다시 나가서 대신 오늘 도구를 보기 딱 되더니 도구를 채워가지고 딱 되더니 상기입니다. 그냥 상기를 보여줬습니다. 믹스에 도구가 정말 많이 변했는데 한번 상기가서 상기 세대들은 장주가 아니면 장애들 떠가셔야 리중 안내받아도 왜 야가 개체들 알아서 키우지 나도 직접 오늘 장애들 메타내를 나가서 우체가 그래서 당신이 비싸지 그냥 유정지 양가 화수치고 다시 시원하시고 다시 분단 받고 시작하는 것은 내가 수요일 정보 불만의 이야기 상들을 잡아내다 장면들이 지금 내용하고 다니 가장 유수상하여 미리 잡는데 가장 유수상하여 미리 배출하시 장면들이 장면을 상담문에 지금은 빼줘 지소 최강 내용에 기도에 대해서 상담입니다. 근데 조사 안에 중요한 것은 이 말을 제가 생각해 주시는 거예요. 딸리죠. 근데 숨겨붙지 이야기가 아니 뭐 같은 거 가지고 어떤 거지 lumbar 앞들었지 최강 요즘 노선까지 내가 소식 많이 만들지 빨리 중대에 내가 남가 기차하고 사실 이번에 또 싹다하면서 지금요 이봐서 아니 정말 개체수에 따라서 조사 지금 제대로 데이터 나가 되는 알아서 너무 제가 깨달은 이슈 최강 이슈 깨달은 이 지속이 돌아 내가 전쟁의 사람들하고 좀 내가 그놈은 최강 이슈 싸워 내가 내가 알아서 이거 소화되고 이제 너세 자 이마선 가야 되니까 유수비는 뭐 많이 했습니다. 나가는 수치상 역사치기 마음과 서로도 야합 영속 장윤일이 영속 히말라야 영속이야 민족된 것이 민배치 것이 오늘 장인 비켜나가기 시엔 상마에 라틴 치 것이 나의 배와 그런 중에 내 상마 도서 지금 왜 소환민영상 아니 자식들에게 아니 내내 아니 상대의 주신주가 마음으로야 라만 믿음으로 가서 이만 하다니 이만 그소리나 사고 주신주가 아니 자식이 아니 아부방토와 나라서 야사비네 가시가 딱 야나 그나 체나 주나 가서 드리니까 우리 이런 야사들의 성도들이나 전부 많이 야사들 상대 중대의 중사 당대 제소리가 미리 망설이사 최장마이가 개발을 담았으니까 거기서 나오는 액면, 텍스트, 사업, 영수적으로 끝나서 봤으면 좋겠는데 그림이 한다고 만약 맛이 받는 남자는 미시
기준적으로 유배적 상황당황이나 유배적 산에서 통합되고 변화되고 해주시면서 말하시는 시민들이 솔직히 가보기 기준으로 이 세계에서 같은 예전대로 문이 적고도 생각해보면 알아서 생각했기 연락드리고 팔았으니 오늘 자꾸 소남 집에서 지금 야가비나 약자시가 미망이나 약자시가 여행을 지금 동행하여 아니 거북이도 지도 기도이 마음으로 하는 약간 명성적으로 되게 많이 무서워하는 좀